जब तो न सारी कहम जिन्हें हाय बलाई ने पाइपलाइन हमारे माया परो जिन्हें उदयपुर डिवीजन ने गई बुआ करा बाई जैसे नामज़ाक जिन्हें लैंड एलॉटमेंट कमिटी नहीं जाक जिन्हें चेयरमैन सार सुबल जमातिया जाय जिन्हें कमिटी और दूर जाक तंगो उत्पल जमातिया सार तय जगदीश जमातिया तय सबिराम रियांग बरक न बलाई ने पाइपलाइन हमारे तमाने हो गई 24 तारीख जनवरी 2024 नि सालो जे सिंग सोशल मीडिया वो वायरल नंगमनि नुकजाक जे एप्लीकेशन तो बरो कक्थाय थाइनि सामानि बागै बलेनि पाइपलाइन हमबाय मारो बरो न उनके बरोनि कक सामरनि गुजों खोनालायनाय गरनि वो किसा आं मा सासनाय बलायनि हमबाय नरक जे जिनि उदयपुर डिवीजन तंगुइ जिनि एडिसि एरियानि जागारनो लैंड एलॉटमेंट जे कमिटी खाजामनि बिसिंदि नायकलय जे चुगिया चुगरो न बुमुरो खाइ रय तमनि बिसिंदि बलायनि पाइपलाइन हमबाय जे नरकनो बलायनो हमबाय माया पारो बायदि के जत ताखौ तेब कुसंचिनि रांसाकनि लोगरनो बरो कक खायसे थाइनि कसारमनि बिसिंदि नरकनो बलाय नाकक तमनि बागै रिपब्लिक डे फानो जों प्रेस मिट मासु लायखा फाइनाय मीडिया सुम बेलाय हमबाय किसिसा त्रिपुरा सासिनि एडिसि एरिया तंनाय रनो मुइतो खाइरनि मुसुगु जों थांनाय 24 तारिख 2024 काइसा त्रिपुरा आगरतला वेस्ट काइसा डीएम नो काइसा जों एप्लीकेशन रोमानि नुगु नन ट्राइब सो तमनि बागै बारो रो हंखेनो एडिसि एरिया हानो बरनो जेनो रोनि थों ओंखारो जागाव एरिया बुबराव अलरेडी बुमन काहामा खलाय सिरजा जों नेराव नांखांखे उलो नेराव काहाम खलाय मीडिया सुक्ति साइ नालांथों आं सान मुसुकमानि खमसि नन ट्राइबल सं बरकले आसुक सेतना गना जों बर जागाव खालि जागा दं आबो सासि बरक सावैमान ओंखे जों बर खालि दं आबोनो त्रिपुरा सारो ताबक जरा सिनि जागा जोंनो रदि हनै गोबांमा बरक ऑफिसो निनी जे डिविजनल जे चिनि एसडीएम तमनि अररगो निनी खा जागा रखनो नानानि बागै बा सानानि बागै रफाइबायनि बागै दे अबायके बा सानजाक त हायनि बागै चिनि त्रिपुरा सातनै रनो असि कसारना दिसि मुसुगु जे नेरक बर जतनो जों जारजानि खास तमनि न दायति बमन खलायनानि बागै दायति जार जागा न काहमा खलायबै नारगानि बागै सारा त्रिपुरा एडिसि एरिया जे ट्राइब तंनाय रो जतनो दायति मिराव सिसाबायसि बासाबायसि चिनते कुतेब्र ताकुक सामने हाय जों थुजा खन दानि उनके नेरनो काइसा आं yang साइरन मुसुगु सिनि गोबांमा ताबो पॉलिटिकल मा थांनाय गोबांमा लीडर दंगु त्रिपुराव गोबांमा कटर काहाम लीडर दंगु गोबांमा पॉलिटिकल खायने रो जेमनि सीपीएम दंगु बीजेपी दंगु कांग्रेस दंगु और लीडर कतर दं हाइफानो दिनै अमा हाइको द फानो माय हा सेकजाक दं नै केबो सायानि बागै दिनै जों यगलिया जों उदयपुर निनि सिनि गुमति नि लैंड अलॉटमेंट कमिटी सं दिनै त्रिपुरा सासनि जत्त त्रिपुरा सारनो सिसाबाय सिदि हनै जों जत्तनो मेसेज रनि मुसुगै दिनै जों यगलिया खलायबै जत्तनै थानिल जों जरा मानाखा आबनि बागै जे त्रिपुरा सारो दायति न जेनो जारजानि डिविजन लैंड अलॉटमेंट बो मुंगनानि बागै खासनो बो खायनानानि बागै दायति न रबाय जाथों हनै जत्त त्रिपुरा सारन्थानि कबगैनो आं किसे सामनि रना कम थासिना हमबाय फाइमाया गलसि लैंड अलॉटमेंट कमिटी बा खाजाक नाबलेना आ बिसिङाव ऑल डिस्ट्रिक्ट नि नो काइसा कमिटी खाजाक आमनि बिसिङो आम चाइनि हेबा गुमति डिस्ट्रिक्ट आन्दारो खरक बोसोर रमना approval खायखा अलॉट खायखा ठीक फर्स्ट जोंनो कमिटी खाजाखा उदयपुर सब डिविजन 21 तारिख डिसेम्बर 2022 साल मारिगो जोंनो कमिटी खामानि यागलो जोंनो जुलाई मासे 16 तारिख जों फर्स्ट एप्रुवेल रखा 2021 नि ओसि जोंनो खाजागो 2022 नि जुलाई मासे 16 तारिख फर्स्ट एप्रुवेल रखा 119 जना बनि लगेव बखेनो
sini borok khoroksa ke no khungthugui 119 family borokno जों rokha subdivision romani yagulo districto angtlang thangai districto be approval rokha rowoi khumulung tlang thangui जों thu overall pairei peika second haini hai जों tewaisa approval ropika third approval rokha tabo 4 te kaisa 4 619 jona tabo already approval romani tiar ngui tongo omo hai Udaipur subdivision Amorpur subdivision hingkene aranio officially tangnai rok isa slow tongkha tangui tongo chini borok rok kagos kolome koimunglai royane bangui isa slow untong manisi haini bangui sarkari property government school rok nanatia government ni kagos potro khaijane rok no hingke borok boi approval waisa roi peika Korbok subdivision same korbok bu haike ne project rawi tongo o copy rok payment loge ne district level approval rawi khumulungo pathok jak borok ge tabo ang omono last ko ina ni musto go sin borok rok no one sok sidi jora kreika khasi sidi mutri sarawi bazai phaisidi nini ha sei jak tongo nini tako buku sal ni poti sal betar jak tongo SDPU sal katang roi tongjak tongo sal katang ni ha seijak tongo titi ADC area ni full meaning katama 1962 cut off year land restoration act of tama soi sumbusia ni nangnai nini bangi se o ha khatijak phiaba kubun bosong ni borokle busi tutishan busia khlai koimun balai ya pari tongka aponi bangi se tini ni norno ringui lokorong sung kokba samani haini bangi lokorok basai phaisedi Omo sini bai thagya sini montangwa ha sekjak tongo rayo ha sekjak tongo dal bidal movement khaima tongo thagya khlaiwe moni sikang mokrayo thangka movement khailaiwe omo hai ngui tongo tabo selasor yo oklipro thang paiwe selasor movement khaima tongo je sini thai sini jaga mangse buitro tru sewi tongo unofficially omo hai ke khlai tongo ni apro DM bai meeting pro masalaika Niro kagos ro kanke niro no jagani ba hani bumung khai ro nai dia mon kebang ma sing wai ro kha phia ba niro initiatives na ya ka bai ke ngai ni apro masa khable samani ya gulo honu borok tabo phaidi tanglai ne cooperate khlaiwi inke apni bangin lokoro na angkoina ni mosugo through niro bising te phaidi ago ko phebe jadi jeng je mansak jangori khawe ongkharjak tanglai nai O borok rok Nirmol Acharji hai borok rok togma kosom besarok borokno जों hasingse kolsa saroya nangkhe theke thoi ronai jepa porsa khaifane जों borokno hasingse kolsa saroya noino jotto desone borokno samai tangbai jadi noi ndro borok bising te makoi jau hambai